Hello, hai lamsogo ani channel lo Kokborok TV channel lo. Tini ni topic ka corona vaccine jara corona vaccine yojang nai rok. Bahai ke borok mane vaccine yojang mani ni certificate bahai ke borok online download khlaima. Tani humala sini borok rok yojang mani sing yojagoi ba injection najagbai pore. Bithi najagbai pore. Baksa busuno ke borok kagos suiro ho baksa busuno ba suiro ho mai tani humale borok bir mani bangai borok basu kulok mai ye kulok mai ni bangai borok tamai wan so khawar jani wa online ni service khlaibi ro khamane online bu net do rojak tang ba online bu nama kata game de sing google search khlaini c hindi google search thangnai google search thangbai pore or jeno c u w i n ke singdi cowin.gov.in or jeno robai pore register marnai register robai pore ka naidor jeno register jeno vaccine najak pro je mobile number romani o mobile number no rodi o mobile number no robai login ma khaini kaisa otp phaine get otp ro hanke or jeno otp file na online id otp na or jeno enter khlaibai pore verify process marnai verify process rola hankene naijole or jeno noni vaccine na jangmani din naidi hi bise sal bise kore mayo jangnai tarpore or jeno nibu panai geni no certificate ni bangai ni download kani hi ini certificate suija or jeno click ma khlaini or jeno click khlaibai pore or jeno add member tong or jeno ni te family ni soba soba bu vaccine naka boni bor no add member ro ke khlaimago ta franka original id hi certificate to vaccine 2 to tongko tawagia 16 September si mai vaccine last date 14 তারপরে original id hi bumuni aadhaar number original certificate click like certificate click like do you want to download certificate download already download robai pore downloading ha jeni click like di or jeni click like pore noni to tama bu pdf file open khlaijani tongnai di anio to wps office tong gabo or bobai ni open khlaisnai or jeni click khlaibi last open ha or jeni bu age male female aadhaar number gete yasangoni id number uthai khamana ordinary suja nika gang ordinary sanu sugo nok jodi si vaccine yaza boi pore amta ekhane nok certificate mai ekhane on like subscribe notification bell icon click kare jabedi amtai gomta video topic toisene